there will be a great boost in tourism. Ka Shna Biang ya ka Iawmusiang Market Complex hajuai kalayat syat-syat. Hakaba arhosan nakashispa jong kapisa balamang kabalong arhosan pon hinriu folklore tingka kalaban penlut tang hapo saw benai. UMLA kajuai uba wailat mikishela ulalit jingo ya ketika Shna bad ula Pynbha ya kajing ngos kem ba onla ban pendap ya kakam katkum kapor balabu kata hapo arsnem. Kajantia Hills Autonomous District Council kan penyat bad pet yakikam kibayadai bad kayo hadin baladap Shnayaka. Niliang yung nga wanan ni white mo dikiliki ingkre dayus nakaliang yung nga men yu wakakam man ko da pet kamat man malarang so banai don hi da pat iya ka kam go da lai da almost 100% naka mon structural work yu da lai kamat Senya komen go to yu wat ka kam le một man go systematic ba de yu pi kam pat boy ye de yes khilang i pi ba ka kam keleng ke deng to kat du chi thau ha go wan du i ka block de yu keleng la pat kat so em ki thau de em be yu kre nga dap du mesin go senya komen ne ba de yu kam de tip lang hi go ro ni to jing trang jong jing ang nut to du pat yang nong chnong yong ka chnong juai hen re yang lum chen ti ai go ro wi Ka